clear tu te chibai le vek ule zun ni som pasari ania kan ti thin dan pa nga yin Myanmar tual chung chanchin langsar zual kan clear ho le don nia voina po Myanmar ram chung mun rang ranga kongan zo le hlom marlam Kachin state khopui rang ranga tangin chimlam dawai khopui lam thlengin Mandalay le Rangoon khopuya po thalai tam takin demonstration an nei le hlomani chin mi te omna kalimiwa po na sa takin kongan zo le nimin lama kan soitak chin state chimlam mindat ral tlante anlain at thu kan soya Malaysia Australia le Rangoon lama chin mi te pon tran anlana sa heng mi te tran puina sum tling khom Myanmar poisa anoi somruk manzet tran puina chu Ruang takin mindat lamatheng ti kan ria a thoven thak ta deve tanpuina tho tu te hi Malaysia rama KCO te Australia rama chin mi then khatele Rangoon chin mi te tangruala anti ania sipai council rem ti na in mindat ral tlan te nen an thon thleng ti ria ta ni kaya state dimosu township huam chung sian state ne na anin rina mobie khopuya hian sipai terrorist ten an ka hlum civil mi som ni layan ni in karen ni PDF chuan an soi an thu chua an soi dan chuan sipain chan le wang lova an ka hlum tu ti po hriat chian hlei thei to lo hi mi som ni layan an ti heng an ka hlum te hi sipai lam chuan PDF angin an soi mai thin ti civil lam chuan an soi boka hetiang hi nema se ahmuna mobile lam chuan dimosu lam ngai tu chuan azia zo ka an ngai ma dimosu lam anga mithi ruang da khom ngai khop angkha chu ala ni lo zok ma anti kan soitak angkhan in ka hayan puang leilok na boruak aral muang lo hlea dimosu lama hian sipain civilian te an tha na sat ba ka an bung ruwa an motor chenin an hal chiat sak vekani kaya state Buaina vangaral tlan hi noi khatle singa zet an tling to Rangoon khopui sanchong township tan trada rota sipain Veng Lal na an ruat ku muchi an ti chu tukin zun ni som pasari chomadar som vel khan silayin an kapa a beng an kap fu ngei maya mase a luwero chu an kap thel ta hlawani damdawi ina an kalpui ngala hetia silai puak thom le hliam turan ta ka wangin a chevel kongpui zong chu security an da rip le hle ti hian Rangoon khopui chunga Veng Lal nun na chan ta hi mi pariat an tling to ni hetiang thulo share kual vel hi sipai council lam chuan anan hokhopa nimena hlain ta ya number 13 na Veng Lal thi thu social media lo upload tu mi pakhat le lo share chong tu mi panga te po sipai lam hian thu boi siam sak turin an man to ni tong duin chi khopuya po ni zan khan police le civilian in tong le ni an soi boka Myanmar economic bank bula duty te chu tu ti hriat lovin bai ka tangin an ka pa pakhat chuan kap tlungei ni ina hmuna te chuan an soi police lampo hian an ve ngala silaya rina sa hle ni in a hmuna te chuan an soi ani tong duin chi khopuya po hian mun nga la ya boma puak to police le sipai te an ma ni lamtang dalan ho te nen uniform nen form lo nen khopuyan fangna sa thin le ani Veng Lal le dalan tha thu hi hriat tur atama nakin dewa hriat le te po zel boka sipai council lamtang dalan ni nge ya an ngai mi pariat an lo tha to thu thunderstorms without borders anti pol pakhat tu te nge ti hriat lo chuan nimin khan thuan chhuah to boka an pol ming le sil official chuan tirin heng dalan mi pariatan tha thu hian soyani an pa rep khop mai an lekha chuan zun ni som palitu khan kani township ain tong khua dalan pathum an thata nimin zun ni som paru khan chinruin lui kama panga an that bok ani ome heng mi te hi kan man nu hian kan en veka an thil ken len dan an tong kam chuak le an engkim kan exam vek nuwa dalan an ni ngei ti phat rol lova a chiana wangin kan thatta ni anti zun ni som paruk nizan zan lai vel khan hupin khopuya in le khwa middle school chu tu ti hriat lovin an hal ni in Kachin news group chuan soi
kachin lama indona hian sipai lam hiat tlom zo ka antang zela chuwangin sipai terrorist te hian thungrul na angrengin civilian te chunga an tuan chhun zom zel ni in Thailand rama kachin Women's Association in Thailand KWAT chuan an soi KIA le sipai terrorist te indona hian KIA lamin sipai keng engemozat an lak sak to a chumi du lo tlom la le thinrim awangin sipai te hian mi puilama kutan thlak thina ni ti evidence thatak tak mangin nimin khan thu chua an siamani an soidan chuan march ni somni pangania KIA in alobum keman lak nu khan sipai lam chuan muma township huam chunga civilian te chen na in te chu ral thuam lianin an kapa hei ba ka thingtlang khuwa ate sipai an tak zela wangin ral tlan sangruk chuang mumau le bamo khopui lama an pha ani anti sipai an ral thuam lian an manawangin miutit kunglo lama cheng mi pakwa an thi to a no pang pathum telin civil mi som panga in hliam an tuar to bok heng te pa ka mit china munghin le ka main le khodang danga thalai tam tak te chu KIA ne na in nam noi na ne ti in an man zel boka an soi sa thin bok an ti a civil mi te chunga rong taka che thin sipai te hi an phu to khrem na pek ngei ni se an du ti soin ram tin ten malak pui turin an som bokani kachin Women's Association in Thailand hi sangkhat zakwa somkwa le pakokuma chiang mai khopuya an din tak kachin state huam chung le mun sang sanga kachin mi te chunga har satna thleng te zir chiang thin tu pol an ne Australia Defence Force Vice Chief le Vice Admiral Lieutenant General David Johnston le General Suwin te chu nizan khan telephone in an lo in bia a Lieutenant General David Johnston chuan Myanmar Sipai Council thilti dan chu arang lama chol san turin General Suwin ne na soi Lieutenant General Johnston chuan Myanmar am dan chu athaphan viu mayania ti Suwin chu hrila Myanmar tak te po chhuah thoi tura an du thu te Myanmar Economics Advisor Professor Sintar nal po chhuah thoi turin a hril bok hei ba ka asian ne na anin remna malak dan tur point nga te po kha zom turin a bei sei poka ram chunga rong takan che thin na ti top turin le ral tlan te humanitarian aid tan puina pek na tur kong hong tur an du thu a soi bok South Korea hian Myanmar mi puite an ngai tu khop mai voin jun ni som pasari khan UN in Myanmar mi puite hne na humanitarian aid a pek tur project tan South Korea chuan $, nuai kuwa ada ani he thu hi voin lama diklo takin social media lama adar na sakhop maya North Korea in nuai thumin tanpuina pedon ti angreng a oma ma se an soidan chuan heng hi an lo zia sual palwang ani zo ka North Korea in nuai thuma tanpui don nilovin South Korea in nuai kuwa atan pui zok don ani an fakom khop mai UNOCHA lamin an soidan chuan Myanmar ta na tanpuina project an kalpui tur hi coronavirus dan na tur eile in lama harsa te tanpuina le thil dang tulpoi mo zuala man tura ruwa man ani hetia sarkar in tanpuya tum mek lai hian South Korea ram chung tho group pakhat hriat hlo te chiam lo ino group anti chuan Myanmar sipai te uniform hak tur lam alo boi pui ve poka he ino group hi anmani Korea po group lar chun ni lo na a Myanmar ma chuan a lar ve viu mani sang ni le som pakwa okas thla UN in Free International Commission adinin report a pek dan chuan Myanmar ram chunga sipai sum don na MEHL le MEC te ne na lo thok tlang to te zinga Korea company pahni atar langa chung te chu post ko le ino group te hian ni ino group hian golf khel mual te construction lam te puan than lam te a thok thina sipai in thu nei na pong lak nu CDM malak na lo chak chho hle lai mar thla dai to tang khan he ino group hian an puan than boi puina mun lam atangin sipai council lam man tur uniform an lo siam sak charani azia lo le hle mai Myanmar sipai council malak tum dan chu achiang tanta ni na langa voina nei chi news in Myanmar sipai council noya in thlan an kalpui dan tur soina
Thailand sawrkar ti dana ron tar lang tatlat maya chu mana kan soito party mala chak nilova mi hring le nam ai o inkhan kalpuina proportional representative PR system anti khania PR system soimoina lam hi sipai thunun newspaper tenanon tuipui chhauta hle ti mu thei sipai nan du thala andin Union Election Commission UEC lampoin tun ma anin thandan ang nilova PR system anga election hi kalpui tura an thlingthlak mek thu an lo soito bok he system an man mai lo chuan sipai lam hian eng tika ma thu nei na pum hluman nei theidon lova chu anin threchiang hle ni ram chunga party pakhata an ho tu mingtar lan lovina soidan chuan tuna sipai council malak dan le thil ti vel dan han thlir hian Thailand sawrkar anga PR system man tur hi a chiang thokhat ni ina soya tun ma chuan Thailand hian Myanmar a entuna tuna ero Myanmar in Thailand a enton vele ta ani ber hi sipai nan thu nei nan chel reng thei nan NLD che theilo tur zongin election system an kalpuyanga ti chuan tuna parliament lama an kuata za som ni le panga po hi ti pun an tum le ngein arin omboke Myanmar rama hian democracy system anga anin thlan le nu sangkhat le zakwa som ko kuma tanga in thlan nei to na zong zonga tum khat chia sipai lam USDP party an chaka chu sang ni le som panga kum kha ania chu po democracy anga kallo an hlo wangin mipuin an vote lui ani bersoka chumi tum ti lo in thlan na danga chuan NLD party in vote hui vek zelani Asian Development Bank na zirchian na atanga ahmu asoidan chuan Asian member ramsom te zinga Myanmar hi economics a atla niam ber anram chung GDP atanga chutin Brunei hi 2.5% in ma asona Vietnam hi 7% a masonin mason ber ramani Myanmar mero -10% ni in mason chu soilo ngai o phalo tak achuk zongin a thangani Myanmar economic mason na hi sang ni le som pakwa khan 6.8% ti chuan nikum sang ni le som ni khan 3.3% ania sipain thu ni nan lak nu hian a thang thata duai mai ani ber hi COVID-19 na wangin ram tin te hi an sum don na atlavek khrim a khomol zonga soi chuan asia khomol huapa sum don mason na hi 2% ania Myanmar ero COVID-19 sipai council thu ni na nen ma son talovin 10% aniam ta duai zo khani hi World Bank lamin an chut sakdan phei chuan 20% thlengin atla niam mai thei anti le ngala a boithak viawang nikum khan covid rilenga wanga sum don na tlachia khai kan le nan World Bank chuan US dollar million zathum le somnga tanpuina peturin a lo soito a mase sipain thu nei na la le tasia apui le don lo Japan poina tanpui to ri don lo ti March thla khana soito bok Japan company hi zalile somnga lai Myanmar ma nan lo thok ve ni Japan a in nu do a company zong anan hon tak vek nu chuan China chuan nuam singkho alo tia investment a siam bel na samaya sipai thu nei na hri hian ramdang abikin khothlang ramte ati chor dewa wangin China tan chuan thilrem chang tak ani le zualta ni tuna hian US Britain le Western ramte chuan Myanmar sipai council an threk meka Myanmar ram leilung chuak te po an threk zinga hian atela thaliam ta April khan nepi do khopuya lunglu zor nan siama khan US dollar million som ni man an zuar ni soyani a kumdang ngai to chuan an zuar lo tlukani hetiang lam chi hi sipai lam chanani awangin an threk po hian omzia nei view tura anan ngaya chotiang thau chuan oil le gas lamatanga an sum mu na lian tak chevron lamatanga an don thin po dong lo turin le an don sa po mang chuak thailo tura tan la ka ngai hle ang ti in global witness chuan a soibok hetia hremna an kalpui chung hian ramdang company te hi engtin ngen omve ta kang ti po hi ngai tu tura om thaliam ta March thleng kha chuan ramdang atanga lut hi 65% atlaniam mana anthon chualam hi 45% atlaniam bok ni in Myanmar ram chunga investment siam tu te chuan an soya India lampo telin company tamzok chuan
Mars thleng kha chuan an hna an da thok thei ni in an soya hriat thei china ramdang company chung hote chu zathum le som paruk an omani ramchung company somnga le pali an ombok heng kanan soitak te hi chuan nikum covid buaina kha thatakin an paltlang theya sipai thu nei na pong lak thleng khan thatakin an thok thei ani ber chung zinga chuan japan ta company za somret le pani western lam za le som panga asian lama tangin som pasari kan bharat india tangin pani south korea tangin pani an omani kumalo tharve le khan heng company tamjok te hi chuan malak dan tur ruang manna anan siam vek phota mase february thla alo thlen meu chuan an ruam manna zonga top taveka sipain thu nei na an lak february le march thla chung ringot po khan covid 19 an len lai nikum lam ai khan an chiat puizok ni an soihlom te chuan omzia engma om theilo wanga cholta an om ta trewani sum om tak lo wangin thok tu te hlo ti tlem te thok tu te ban tir te an om ta a kumin kum top lam hian enge kan anang tia lo thlir ri po an la om thowa ramdang te company om dan an zir chian na chuan october khawela engma ala chian lo chuan ban san vek tum hi company tamjok an ne kan soitak ang khan human rights council chu jun ni som ni pakhata tanga july ni som ni le pangathleng athule dona heta hian myanmar chungchang po na satakin an soi ho le dona ni he council lo om tura hian myanmar ma tangin NUG le sipai council chuan palai angakal an dil ve vea ma sen panhi hian an lo hnol ve ve ta photani atue mo jok lo rem ti bi kha nian ti chia lo waniange UN Human Rights palai tur chu UN General Assembly October thla an nei tura an thlang dona NUG lampo tanan la ka ngai view don ni na lang ole tun tumata na kan ti chhuat thei chu khati zong kha lo ne le phot mai sela atop thlenga min lo thlir sak thina wangin in chunga kan